Angithatha leli thuba ukuthi ngikuvusele mlaleli wemsakazo weSiswati egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu losiphe leli thuba nalamhla ekuseni lokuvuselako lotobe anawe kuleli viki Apostolos Gabriel Hlophe losuka ebandleni laseHoly Ghost Palace embi kwakhe kuMathapha. Inombolo yelicingo lami ethi 76266782. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu mlaleli ngekuthi asinikete impilo nalamuhla. Siyaqonza ukuthi impilo naNkulunkulu akuniketa usuke anetinhloso takhe enhlitweni. Akasipheli impilo ukuthi upha nje thina, but usuke athi ukuthi nanginika impilo lo muntu lona lidumo lwami litawukhuphuka nginguNkulunkulu. So nalamhla simdumise uNkulunkulu mlaleli, simphakamise, simbonge ngoba ngileyo inhloso. Ngiyengithi umuntu lophilako usuka nikete lithuba lokuthi nje adumise uNkulunkulu, enase uNkulunkulu sekaqedile ngaloko ubese umuntu wakhe uyamthatha egameni likaJesu. So siyambonga uNkulunkulu nakuleli viki ukuthi sitawuchubeka ngihlale nawe sidle live la uNkulunkulu. IBhayibheli liveta kahle ukuthi Jesu abethanza kubahlephulela kakhulu bafunzi bakhe singwa, enesingwa sisho live la uNkulunkulu. Jesu ufakazile wathi umuntu ngeke aphile ngesingwa sodwa kodwa ngawo onke emavi lasuka namalavela emlonyeni waNkulunkulu. So nakuleli viki nje mlaleli ngiyaqela ukuthi uhlale nami kunemavi latabe asuka emlonyeni waNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Amen. Kuleli viki mlaleli ngicela ukuthi sikhulume indzaba yemthombo wemusa, the sources of grace. Sithola phi umusa, sithola phi igrace? Ngawufunza live la uNkulunkulu encwadzini emsebenzi apostle Izenzo chapter number 4 verse 33 and 34. Ndawuqela kufunza
ngeluhumusho le-Amplified Bible lesingisi ngidase ngiyaluhumusha mlaleli ekhaya egameni lenkosi. Verse number 33 uthi, and with great strength and ability and power the apostles delivered the testimony to the resurrection of the Lord, and great grace rested richly upon them all. Kunemagama lengifuna kuwanaka kuleli verse. Uthi umbhali bapostoli baqhubeka ngemandla nasekushumayeleni ilivangeli. Lithi-ke iBhayibheli umusa lomkhulu wehlela tikwabo. Mlaleli, angisho ekuseni ukuthi lesikudzingako kakhulu emhlabeni sibazalwane noma nje ungumuntu but nje kakhulu bazalwane, lesikudzingako ukuthi sikhone ukuthi sithole umusa, sifake timpanze tethu, sidonse njengesihlahla sidonsa emanti, sifake timpanze tethu sithole umusa. Leli gama lelithi umusa kukanengisiliva, kodwa ngisafuna ke ngilichaze kafishane kulesikhathi lesilenginaso namuhla. Umusa nguna into nayo lesiyidingako kuze kuthi impilo yethu ibe melula. Ngikwe eBhayibhelini esikhathini lesinengi umusa ufananiswa nemafutha. Endani emafutha enda into ingendeki lukhuni. Lapho nje emlalele ekhaya into loyidingako wena awudzingi nje ikakhulu ngisho nemfundisi. Na uthole umusa. Ngiko ke lokutangiholela ukuthi ngiuchaze lo musa ukuthi uyini ukuthi sifinyelela njani emseni. Lesikudingako ngivame ukuthi even ngetulu kwemthandazo sidinga umusa, ngoba umthandazo kwawona sisuke sithandazela ukuthi sifumane umusa. Kufanana nje emlaleli nekuya emsebentini. Nawe emsebentini yebo ungasho ukuthi umsebenzi uyawuthanda, kodwa nje liqiniso uyalata enhlitweni yakho ukuthi usuke ufuna khola imali. Kanjalo nasemthandazweni nasithandaza sifunza live siye enkonzweni. Lento lengiyona lesingathi ultimate goal noma ngilento loyifuna ke egcineni ngci ngilomusa, ngoba impilo yonke udzinga kuba nemusa. Nangabe ungumzalwane udzinga umusa, nangabe ungumfundisi udzinga umusa, ngoba kwenta tonke letinto kudzinga umusa. Yabona nakunemusa etikwendlo yendako awugwedli nekugwedla. Ngilowo lo musa lengikhuluma ngakuthi lapho nje emlaleni noma kuthiwa usebusinessini, noma ngabe kuthiwa usesontweni, noma kuthiwa usesikolweni uyafunza kuma academics noma etifundweni takho, udzinga kuba nemusa. Udzinga le oil ukuthi yende letinto takho tendeke tibe melula, ungastrugglish. Now iBhayibheli lithi bapostoli bahlanganyela njalo ekushumayeleni bafakaza ngaJesu. Lithi umusa lomkhulu. Now lalela ke nako umlaleli. Umusa eBhayibhelini uhlukene kabili. Kuna nangumusa nangweqala lobitwa ngekuthi ngesingisi is-salvation grace. Ngile grace lena leyo kusinziswa. Lathi umpostoli Pawula ke kuTitus 2 verse 11, empeleni umusa waNkulunkulu wekusinziswa ubonakalisiwe kubo bonke abantu. Bese athi nebaseFesu 2 verse 8 akhuluma ngani ngemusa wamahala. Kuna nangumusa ke lokuthiwa yi-salvation grace, lo musa wamahala. Lengeke ngikhulume ngawo kakhulu namhla, ngoba lo kude lo ngakwenta ungumuntu ukuze uthole uvele nje ukholwe inkosi Jesu ekufeni nasekuvukeni kwayo nasekubuyeni kwayo, bese wemukela lo musa loyo usinziswe. Kuna nangumusa lomunye ke lengisitabe sikhuluma ngawo kuleli viki ukuthi kule source lena ufika njani. Ngilebitwa ngekuthi i-functional grace noma ngilomusa wekuphila, lo musa wekungena uphume lampilweni, lo musa lesiudzinga day by day. Yebo lo musa wekusinziswa ungawuthola ngelanga linye nje kube enough, but ukhwa lo musa lo udzinga ukuthi etikwa lokusowutholile lo musa wekukholwa. So udzinga lo musa manje ukuthi nangabe kusebandleni leli bandla libe nemusa waNkulunkulu, khona tinto titawukwenteka. Labanengi ekuphileni bayakholwa but kude lo musa wekusebenta nekungena uphuma kulama office asezulwini. Glory to the name of the Lord. Ngoba la mbuso waNkulunkulu kunema office lamanengi, kufanane netikhiya, kunetikhiya letinengi. Lesikhiya ngilo musa, ngoba ungakholwa but ukhanze ukuthi ude umusa etimalini, uyakholwa but ude umusa ukuthi mangaliso, uyakholwa but ude umusa kulela hlangothi. So nguwe lo musa ngifuna kufundzisa ngawo ukuthi ungumuntu, ungumzalwane.
sifika njani kulama sources njengoba sikuthiwa nje sources of grace kusho ukuthi kungumthombo lento kufuna ufinyelele kuwo umthombo awukwati kusuka uye kuwe nguwe losuka uye emthonjeni to the source of grace. Glory to the name of the Lord. So lo musa lona ke lengibitha ukuthi functional grace ngiwo lo musa lo udzingako kwenta tonke tintfo empilweni. Na ufunza live lenkosi encwadzini yabaseKorinte besibili chapter 12 verse 10 waye wathandaza umpostoli Pawula aqela ukuthi inkosi isuse elinyeva. Impendulo yenkosi yathe umusa wami ukwanele. Ayibongwe inkosi yasezulwini. Umusa wami ukwanele lokusho ukuthi noma ngabe kukhona lelo nyeva lonalo but akhona lamandla ikhona le oil yekuthi uqhubeke nalokuphila tintfo tendeke yebo kukhona lokho but uqhubeke nalokuphila egameni lika Jesu. Na ufunza futhi live lenkosi ngikhuluma nje ngalomusa wekuphila siphume singena awumuntu lonemusa noma applyile nakavela nje yena kuba ngathi sekuvele nje lona lo bekavela dzingeka nakubonakala iapplication yakhe kuba nalithi nje hayi sekwenele le lo muntu unemusa kuye kuthi noma ngabe ungumfundisi nje na ushumayela nakunalo musa walokushumayela ngoba asishumayeli ngemagama sishumayela ngekwemusa. Lathi umpostoli Pawulo na ufunza encwadi yabaseRoma 12 akhuluma ngemusa wekuthi ngisebenze. Glory to the name of the Lord kusipho sami. So mlaleli kunalo musa lelithi iBhayibheli encwadini ya Esther 2 verse 17 kodwa Esther wemukela umusa, she received grace from the king, wasuyakhethwa waba yiqueen. Ngawo ke mlaleli hlala nami egameni lika Jesu satha uqhaza kusukela kusasa ndabe ngikutshela ngalomthombo ngikutshela ukuthi la nala uthola lo musa lona wekuphila wekusebenta empilweni. Asithandaze egameni lika Jesu Kristu. Babe siyakubonga namhle kuseni, siyakubonga ukuthi uNkulunkulu lofisako ukuthi ngetulu kwemusa wekusinziswa sithole lo musa wekungena siphuma lampilweni egameni lika Jesu ngoba inhloso yakho ukuba siphile Nkosi, sibonakalise sivakalise liphunga lakho emhlabeni ngegama lika Jesu. Ngiyamthandazela umlaleli. Babe siyabonga in Jesus name. Amen.